What's going to hold Six Nations? They all like one ni dan uni salade jit gonna da haleji de yo de nu sagoti ne Kanyen'keha da gada jatawe. Wachuk nyale a hunda jat doloroge ne oswego haga danu lodi narago. Uni salade dokalani hadi de hadi li waskenhas so gitne ga a hunt ganiza ne oswego haga danu lodi narago ne gadine skana angahage not di de wadare. How kiwahi nua antundasawa dano angwana duhase jinia hours. Jukto yuorle siskele, onala doka niwani dodo, Andrea Curley danu Leslie Thomas, wat genuli wa serluni ne skana lune, nene peace march yana dunkwa. Wisni wasa ni hadi watuntahakwe ne Mohawk Chapel juniorle, sategadaniha ji gahon dayon. Terilyn Brant wa'unt dadi, wa erlonji eto ios ne arliwa angu wahli lagwase, ne ganadaga lono ne ichi ashwiga haga lonawa ne giga ganata. Ii ungu wenja dahnu jokto ungu wenja agahage, wa erlonji wahuneze gaa, tini derlundakwe ne Peter danu Elizabeth Paulus gaha. Sego Elizabeth eto ijias gala ne gagarasala jitlot gawa ne owenja ne rodino senido. Wa erlanjika tadi terlunda kwene ungwa sotogo gaha, dahnu jokto awado, gaha aidiwa terlundage. Leslie Thomas dahnu Andrea Curley wat jungni nu warlado nyat dihadi eto nuwe wahadiat terlologe, dahnu watuntahakwe. Nyat dego ganjunkwa ye hunisque. Skanjungwatsa wahuwayat derlago sayada ahadadi. Sayada nene spinro wayants waharlaji ashwika nuwe wahatwato ne asa dogani gayeli niyo serlage ni galiwes. Asagoyataganha ne ashwika lono. Jit garlundo ni taweno dahnu Toronto Community Housing Toyotos. Jit ganadaharle watahahakwe ne orliwa irlehle ji orli hawano ahaweyondet ne ashwiga haga loderliwage dahnu asagoyataganha. Sharon Senchas Waundadi Uni, Jit Garlundo Jogoyotos Nene Women's Coordination Committee, Chilean Group, Mapuche ni Yagowenjodo dahnu eto ios da hunderli hogwate ne Mapuche ni hoderli hodos. Wa erlon ji yahnawando, de hunat gawo launu wenja ne Mapuche, nekji lunya jagezo, oya na de huna wenjodo tonotos launu wenja nuwa. Gaa tahadikuetos ne agojokwa jinahe sagodihienas wahodinu sagarli ne ganostado, dahnu uni wasagodilhijarlo ne ashwika lono. Tani Wilson uni waundadi, yeyaderle ne yu ganjonkwa nene young ongwe home united yanadonkwa, yunda jenawazas ni tuyanzas, etogadi awado ahaderli wasarle skana nanhodi nigolo dohage. Sayada nene layaderle, ne lodiotos ladijonkwa nene kupi, asa jokto ya atano,
asa ni orlado eto irlisque nene Tom keeper Wyatt's. Lo jonkwas got ne hodin a shoni mensfire loader li was serluni ne speaking tour. Gwat jok nue on hudadi. Lunehle da hunderli hokwate oni a un haji jit gana daharle. Yerlehle ji ezo ni hari luna de yonderle oni a un haji Caledonia nue nek ji ya ezo de huna de yonderle oni a un haji jit gana daharle. Sayada uni wahadari nene tarinatuni ni taweno Joshua Wyatt ezo niga jonkwage la yadarle. Ladet nyondos dasago dotste ahadino suni. Sayada nene layaderle ne conjunkwa nene media tribe wahadari. Dave Dolmon Wyatt dogla ni holi wayo nene ji ye yagotieta gah yon hakdadje hourly wage ne e orliwa waholiwa serluni ne p cyber telethon. Irlele asago yataganha ne ashwika hlono ne ga yun hakdadje dahnu ganya darla gerlo. Andrea curly uni waunt dadi, iorle aidewayan nahawe, ni horli hodos ne ungwasotugo gaha. Wa erlon ji atochi ahun na de yonderlage ne ganadaga lono degini de yohadi, ni gayanerla selodo. Cas nene Kanyen'keha yagoyaner uni waunt dadi, wa yerli wa nuat ne ji nahoda na geniyarle ne Andrea nuk Leslie, ne e ji skana ahonadonyo. Wa erlo ji atuchi agwego ahadi yataganha ne owenja. Doreen Silversmith nene Kanyen'keha ni yagowenjodo wa untadi. Wa junda de nuwerlado Leslie nuk Andrea. Nuk uni nyat de ganjonkwage nene eto lunes. Wa erlo ji atuchi ahodido gose ne garlatne gagurlasala ji de wajat daganhas ne ongwe honwe. Esa oya gorliwayo dahnu jokto deoderli hokwata ne ongwe honwe lauderli wage. Bautelo Alvarez uni eto irlisque. Mayo no hovenjodo dahnu jit garlondo tanderlo wahawenenagat ne maya nigawenodo dahnu lonodaro watawanadeni. Sagoyena wazas ne ongwe honwe ni hodeli hodos. Launues genio ne oshwiga lono de sagodinu warlados ne yetinista a owenja. Launungueda uni de sagodinu warlados ne yetinista a owenja. Ok ne wagaliwayo.